Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Ongawenza-ke njengamanje-ke lapho ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lithi-ke lethele-ke insizwa-ke laphana-ke eyenze-ke ividiyo-ke yabiza-ke i-MK nge-scam laphana-ke yaveza ukuthi indaba-ke ibize i-MK-ke nge-scam-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngizobe sengicela lapha usuzwile-ke nje le video le, ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi wena-ke ucabangani ngento-ke eshiwo-ke ile nsizwa-ke ubhale lapha ama-comments-ke bese ucinza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Kodwa mfethu ngihlekiselana. Yazi nami ngilalelile uZuma lapha. Kade kamashwe uthi i-MK iyingxenye ye-ANC. Yabo le ngibone khona impela uthi yabo i-MK scam. Uthi ingxenye ye-ANC uma sesekudlule ukhetho uzobuya azocorrect i-ANC ngoba uzobe seno 2/3 majority. Ukuthi alisazophatha izwe lokuthi azocorrect i-ANC ile ngivela ngabona ukuthi hayi baskemwe kakhulu, kudlaliwe ngabantu benkosi yabo. Bashaya izandla kodwa la ukuthi kuZuma usazobuya azocorrect i-ANC ngeke ayilahle i-membership yakhe e-ANC yabo. Kodwa bona abawona ama-members e-ANC ba ama-members e-MK, iyazuma uZuma osazobuya azocorrecta i-ANC emveni kokhetho yabo eseno 2/3 majority yabo. Kavela kubona ukuthi hayi yabo le scam yabo. Muzodlala umuntu we-Bitcoin yabo ezokutshela ukuthi i-Bitcoin iyafana ne-rand, uzothi mase seno-Bitcoin ayishintshe izoba i-rand. Scam yabo. i-MK i-scam engekho.